वेलकम बैक टू माई चैनल गुड मर्निंग और एतिया आमार आज रातिपुवा एतिया मर्निंग मेजी जलाब तो तारे एटा दृश्य आपनालोকক देखाम आमार एरियात स्पेशली तो आपनालोকক देखाब बिचारिছো तो बोलक आमी चाওঁগৈ धुई पुरा चुली धुई लैছো जस्ट मेजी चाবৰ কাৰণে এই আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ কিন্তু ইয়াত এতিয়ালৈকে কোনো অহা নাই খালি মোৰ মা ৰখি আছে আৰু কোনো নাই তো মই ৱেইট কৰি আছোঁ সবে আহালৈকে আৰু এতিয়া সবে আহি গ'ল আৰু সবে পুৰা জ্বলাবৰ কাৰণে পুৰা ৰেডি হৈছে